Minority Rights Day ki thoram pangthokre maitei pangal ki namak akhak phase ki oina lilongda lupa crore mari ke lakh kunthra changna nupi kai thela ma saraga ni hana Chief Minister Biren lauthokre Lakadur Lok Sabha Mikhal Gamari Lena Prime Minister Narendra Modi and the BJP National President Amit Shah Infal the Lakna Bot Kom Nagadori Hana Chief Minister Nahairi Kumja Lissingani Taramapan the Pangto Kuturba MP election da outer the Mirep Kanba the Parliamenta status Hiram Kudimaka Yaipagada Wangang Bangamba Matik Shab Mating Mute Kansihana MCOP na Api Torokli Fisheries Department na Fish Mill Ani Sagadori Ahanpo na Pung the fish feed kilogram Sama Humputra Putopungamba Fish Millama Lampel Sanaka Tela Sab Hore Hana Additional Chief Secretary Fisheries MH Khan of Mokray Amasung May Award for Menkan Namugi Pandamda Salai Holdings na Czech Republic tagi Hydel Turbine Sing Lay to Manipur ki tongan Baturela with HL Sing da May Putokadawi Ma'am Kurumjari Adam Niambir Impact News ne Hausi Punjas Pawgi Maru Pau Sing Miam the Pijari Manipur State Minority Commission Sinduna Minority Rights Day ki thoram pangthokre status de leriba maitai pangalamade minority singoi ba yaipa thorang mari leinaba thabak thoram practical oina pangthokna na balenga na sem sab haure maitai pangal ki damak hanu face ki oina lilong de lupa crore mari ka lak kunthra changna sagadaba nupi kaithel sab ki thorang paikat lagani haina Chief Minister Nongthong Biren lauthokre Palace Compound leba Chandrakriti Auditorium the Pangtok ki bathoram adu mari lenena Chief Minister Nongdong Biren hai ki bada BJP na luchingba anaubalenga ga sina minority amade majority haiba wakhalol ase mutatna naba loinana mipum khudimakpu chap manana khudong chab phangan na ba haiduna thabak paikat pa hore lenga ga sina pilot project oina status ki maitai pangal khara hen tawa lilong dagi hauduna lenga ga sina minority singi phibam phagan na ba thabak paikhaliba se thabak Oina Udner Bahaiduna Akanaba survey ama pangthokre Lilongda Hausik Pawbugi Oina Mayum Makai Ningtina later Mio listing ani Tengnare Loina Mio Singa Sida Prime Minister Awaz Josnagi Makari Yum San Nabaloina Mapamasida Tangai Fadana Lilongda Kaitela Masusan Nabatabak Paikalagane Lilongi Makatarakpo in Atopa Maite Bangal Singna Namna Taba Mapam Singi Yaipa Tauranga Marilena Batabak Torum Singchu Matang Matang Paikalagani Hana Chief Minister Nataza Fondoki Whole Manipur irrespective of affiliation of the political parties, committee में से में striking area first खुद मागदा उसी minority concentrate होने लगा लीलोंग दगी होगनी लीलोंग की survey तो वही हम बोलो रहे युम नहीं तब युम सागदा बा 1,500 nearly 2,000 में आधा कोई identify तो रहे तारीख को निपान द program में सिन बनी मदर minority सिंगी मिठाई पांगल्स उसमें नुपी सिंगी women's market Ba crore mari ga lakh kunthra ge ma jatra holagani sargani savana mandop lelong bu sagani 50 bedded girls and boys hostels ITI hojik lai ribo koi skill development gi photo onkhat na ba koi madugi government gi hojik share this meeting particularly to uplift the weaker section sothar ga lai ribo minority ni aduni koi ware na lai ribo mayam se masi karmaina lift over the ge chinna yaroi Nakalamurumda Thoramasi Yaubalapada Chief Minister Napaumi Singh the High Lakaturba Lok Sabha Mikhal Gamari Lenana Prime Minister Narendra Modi Amadi BJP National President Amit Shah Infal the Laklaga Bot Komgani India ki Prime Minister Narendra Modi na Mathang Saigi January Marida Infal the Lakani Educa State Government na Paikaliba Anoba Development Project Kaya Sangha Gadori Loinana BJP National President Amit Shahana Tha Asi Kunipan the Infal the Laktuna Mathang Saigi Angan Machahid Sarukta Pangthokadoriba Lok Sabha Mikhal Gamari Lenana BJP ki Mirep Singhi Bot Khom Gadori Prime Minister Narendra Modi and the BJP ki National President Amit Shah ki Infal Khongchara Sika Mari Lenana Chief Minister Nongtong Birena Makhatana Phongdo ki bada State Government amade BJP Manipur Pradesh ki Office ta Prime Minister Narendra Modi and the party President Amit Shah lakni have a wafam di leire adumakpu chap chaba confirmation di leitri hana Phongdo ki
अदुबु स्टेट गवर्नमेंट अमदे पार्टी की माइकेदगी सेम साबगी थबक पाइखट हौरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना जनवरी मरीद लाखतर बिखोंगचर असिदा खुम्बल लंपाक मेन स्टेडियम अमदे हॉकी स्टेडियम दा फ्लड लाइट हापगी हौदोकगी थौरम पांगथोकदोरिबा असिदा यावहनबा लोइनना चुराचांदपुर अमदे उरखुल स्टेट गवर्नमेंट असिना पाइखलिबा अनोव वाटर सप्लाई स्कीम सिंग संगाहनबा हाइबा असिसु पांगथोकनबगीदमक सिल्लांगली हाइनासु चीफ मिनिस्टर नोंथुंगम बिरेनना पाउमिसिंग फोंदोखी State government expecting the visit of Honorable Prime Minister on 4th January. We are not confirmed. Even though just the state government is preparing some important projects like floodlight system in the main stadium of Kumalampak and along with the hockey stadium and some inauguration may take place at Chochanpur and Ukrul, the water supply schemes. In the meantime, one information also got to the party office that Honorable President Amit Shahji is also maybe here on 28th, but he also cannot confirm. Will be related with the incoming Lok Sabha election. लाकदोरिबा कुमजा लिसिंग अनि तरामापन पांथोकदोरिबा एमपी इलेक्शन असिदा आउटर की मिरेप खनबदा पार्लियामेंट स्टेटस की हिरम खुदिमक्ता याई फगदबा वांगांग बंगंबा स्टेटस की इशू कयाबो पुखत बंगंबा मतिक साबा मतिंग लेब म्यूट खन सिहाना मणिपुर कमिटी फॉर आउटर पार्लियामेंट एमसीओपी की स्पोक्सपर्सन दाइचुइना मणिपुर की मियाम दा अपील तौरकली ngasi Manipur Press Club ta MCOP na sinduna pangthoki paugi mifam amada mahakna makatana hai status de leiriba citizen khudimangna sel khaki khalaga bot thadabagi wakhala se thadok se masina status da ing tapa made sakhot pelamdam ma ohen ngamgani lakadurba mikhala siga mari lenana chaliba chahi asigi haukiba April thadagi hauduna status gi outer segment kunipanda apaba mihut khannana nabagi MCOP na mobilization cum political awareness sathaduna lakibane madu mapung faduna loisinduna miyoi taramathoina saba search committee ma semle masida tampak ki segment singdagi miyoi ani amasung singdagi miyoi mapan yauri haiba wafam mahakna phongdoki ख्वाइगे फब आउटर पार्लियामेंट मी मयामगे अखोई इंडियन पार्लियामेंट दा रिप्रेजेंट तौब याबा फिटेस्ट ओइबा कैंडिडेट्स अखोई थासी हाइबसे अखोई इलेक्टर्स मयाम अखोइना एमकोप की तरफ की कन्ना मसे अखोई अपील तौजनिंगे जनवरी फर्स्ट वीक ता अखोइना मसीसे ख्वाइगे फिट ओइरे ख्वाइगे बेस्ट ओइरे अखोई आउटर मणिपुर रिप्रेजेंट तौगदबा कैंडिडेट ख्वाइगे बेस्ट ओइरे हाइबसे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी सिदा अखोई लौथोकपिगनी Manglam chatki matamda ipaipu singi ida chelamba thaksikhasi amdi thagolol khangbagi matau ngasi gi khunai nathaiduna laikhibogum taure thormom pangthokna honabada matam chan haudabgi chanabi ama lairiba se chumthokna nabagi damak minute 10 dagi hena thengthana thoram haurabade minister MLA sing saruk yadaba haiba order ma thoklagani haina chief minister N Biren phongdokre wafam singa se Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Jenims ki tarama thoirak suba Mapokuman Thoromda Fongdokibane Zenims ki auditorium ne pangthok pathoram da chief minister na imung manungda pena double later like I mamang the topogum Jenims staff singna strike na chingba khongjang kya sangsil leba se tawhanning de mathang sahi kumjal singani tarama pan gi January marida status sida laknu na thorang tawriba prime minister na institute asigi infrastructure sengbat na ba honaba hauner na bagi damag mafam ahum na ure puyung tamhalam na ba thaurang tawri status gi amatangar ba hospital si AIMS ki thakta pukhat na ba awang ba thakta analayang sang ama ohen na ba haiba asi lenga ga sigi pandam ne matam amada miyam gi wakhalol da lenga gi hospital da analayang saning da bagi mami taramba adu ngasi di hospital si da analayang lak pumasing hengalak pa asina miyam da leramba jingna ba adu kok le hab tak pane state ki revenue marang kaina laitabana awada payment kan na ba hona ba matam kara changmane pana sel laitrabasu tawdaba yadaba thawdang ni khan hospital si gi manpower sing water na ba lenga na hona gani hana phongdoki अखोई द डिसिप्लिन अदुगा कॉमन सेंस सिविक सेंस एटिकेट खरा अखोई द वाट दम तो अखोई कम्युनिटी से मी मन वांगांगे द हगोलगा थोकपा सटपा मसी सिविलाइज सोसाइटी द तमदे मी मन वांगांगे द पार्लियामेंट एमबियो केनोगे चाइना की पार्लियामेंट के एमबियो रशिया की जापान की चा
सिदबा हाइसी इलेक्टेड मैम दो कयम डिसिप्लिन लेना तबे अदुना नि पृथ्वी आयोग जाफत क्रिस अखोई गिदि पाग यादो मानदे अखोई पाक अखोई मिमान बंगम बितो माने मरम आइने हेक सेनबदो एजुकेटेड इलिटरेट अने नम सेनबदो लाइक कि मागी तमुबि दो पाहि हाइबा दुगा तसेंगना एजुकेटेड तुगी meaning siauna loina educated is the civic sense kana society behavior magi decorum adu lo yaudulomina adu gum siam wat even I koi sudunga la oi de mi di matung de paton su hakon la oi de mi ba invitation namgon discipline kana koi maintain of adu koi haujo horani sidagi di just program ama tong matam da minute tara da gi thangdar dai honorable mla khangde minister khangde program pham du de hallo onai order um thokani ngasi ki thoramada health minister L Kumana Nobel profession ni hane launariba doctor singna phana haiduna su masagi mathauda ngakna chalaktrabadi ikai khumnafam thokte isagi ethics khangna mawong tana thabak tawbiyu hospital gi awatpa ahoba sing mention na bakana honari fongdoki postgraduate mark yamna fangnaga doctor apawu oigani have laite miyam gi thawal ning thina tawdaba made thawa sadabadagi soikhiba yawu singna thoningda thawdo wato kya hospital manung da thokli bane nampu da policy semna miyam gi damakta ka thokpa kaluna na thabak tahonba pamde masana khangna thawai haksang yauna anaba singbu ningthina layang laba matam data miyam na hena ikai khumba hengalakani hana mahak fongdoki ngasi ki thoramada Khurai Assembly constituency ki MLA L Susindro su sarugyaki medical profession am arrive nate I like am for ai PVC 90% fange the entrance exam the net ki farka ai do fange ga doctor afa ko ni have there is no any guarantee but late doctor afa by city come to get thamoi de lai I may be wrong just now. Just while waiting for Honorable Chief Minister, I had a little chat with our Dr. Jitin. They are Pajamkal phone. Dr. Jitin is a man, it's like a human service to him. Dr. Jitin is to be we can appreciate him also. But nobody, it seems right now nobody comes out. Dr. Jitin and I have police symbion. Police is come out of it. Chief Minister Gitana, police, Bambashabia. Cabinet to put policy only high. But it is not the policy, it counts. But it is the human heart. Dr. Jitin told you that mind of not toning Makimi Kamiam. Policy, of course, it is very, very important. Policy can talk to me, can't even go. But policy, Paniam, like a come together. Toto meet and to be elected, but the sincerity, but the purity of heart, your dedication, your determination, Adukan Nanga, honoring just to the cause. But it is not even what we own. Tobang Namakimi, Torok Dragget, Toy of Dragati. Policy captain in Bearoi. Nakalam Ramda Manipur Miam Ana lying in Lamda Chobutang Lori Janims Hospital senior resident Dr. Singna Makoki Tongan to one wakat Kagaloina Hokiba December Bangadaki Matoktawa Lep Kibaki Anaba Singda Chaun Kudongcha the Bakaya Mayuk Nare Janimski Tongan to one ward sing Dr. Laiti Haidon Anabaka admission Tawanda Anaba Lainan Pamung Sing Hangdun lady Loinana senior resident Dr. Singh Su Makoki demand adu Fangdri Vawa Kongjang sanction Kikan Hari Hiramasik Matang Impact News ki Mihut Singna Zenimski Tonga Tongan ward sing the Changchilu Matamda Wat Ayamba Dr. Laiti Haidun Anaba Lochin Dabana Maram Oidun Ahamu Pamung Kya Leramki Kongjang Changchiliba Dr. Sing Impact News the Fondro Kibada Makoyi Wakadasigi Matangda Chief Minister Masa Yao Namarili Nebelenga Kimio Singa Kayarak Hana Paminadun Wari Sanakre Adumapu Ngayangaki Yanaba Yana Nabua Ngangduna Laibana Maram Oiduna Ngasi Fawa Warushin Purap Ngamdribane Maramasina Hosi Makoki Taliba Senior resident Dr. Singh assistant professor when a promotion piba amade tenure resident Dr. Singh bo regular tahanbagi wapamasigi matangda chapchaba makhangdrab phawba lepalaitana kongjang sanction kigini haiba wapam thamlaki 50% of the eligible haiba wahaije lauthok piraga 50% of the total combined strength of the senior residents haibige habra natragana masi chatnagani atawmasung one time relaxation in clause k habadi 50% of the eligible haibasida akhoigi ihan han by first step oina one time relaxation pibigani habado madugum bamtang haphanige aduga ani subadana akhoigi hujik lairiba tenure
SR sing ju yauri tenure SR sing je matam kuirabadagi chahi ahum hena without any service break moi se dum akhoi gi JNM sida work tawjarakpani moi sing sina maram oidana akhoi gi MCI inspection matam gi lakpa khudi makta moi gi maming je yaudana as a faculty hena show tawraga akhoi gi hospital je MCI recognize oiribane JNM's ki SR doctor singna hauji changchiliba khongjang asina maram oiraga hauji hospital asigi wat ayamaki anaba sing asi lauchindabana maram oiraga wa sing asigi bed sing asi hangduna leidi masi maruina nahan makai JNM chalairamiba asida SR singi yamna saurba thodang ama lei haibasi ngasi akoina uriba chaliba mayam asidagi akoina khangma ngami Manipur leingangna SR singi hauji taliba wakat asi sapchaba solution ama porakpagi mahuta ngha ki oi ba yana wafam sing phongdokpana maram oirakanda lamdam asigi lairaba anaba ke amada hauji yam sauna khudong chadaba sing mayok nadi maram asina Manipur leingangna haiba issue asigi matangda kadi anova thuba step sing paikhalakpage haiba du miyamna yengminaba tari camera person yohen ga loinana impact news ki damak miyamna paudam jariba isa ilangma musuk JNMs Chief Minister Nungthum Biren Gibi Makada Fisheries Department Fish Mill ani Sanu na Pataurang Laire Ahanboy na Pungamba fish feed kilogram chama humputra Putopungamba Fish Mill Lama Lamfel Sana Kaitel Ladiba Fisheries Officer Sab Haurehana Additional Chief Secretary Fisheries MS Khan Fongdokre Nakalam Romda Agriculture Department Farmers Club Ki Kutangda HQPM 1 namadi HQPM 5 Hadiba Chuzak hybrid variety makalani asi buyback policy ki khutang da thahanduna Fisheries Department ki fish mill asida supply tawgadawri ngasi Fisheries Department Agriculture Department abadi state asigi tongan ba mafam singda ki lakpa farmers club singi mihut singi oiba consultative mifam amada Chief Minister Secretariat ki darbar hall da pangthoki loinan state asigi fish mill ama sem gadoriba si mapung fana chathabang ngamna ba poram kaya yadki Mifam atu kumari lenana MS Khan Fongdoki bada ahan boina pung de kilogram sam humputra putokadur be fish mill se mathang sahi gi March fawbada thabak hauragani loinana mill sida tangai fadana changadaba raw materials chujak hangam maru amade nung hawai se laumi singda fangan machange Agriculture Department gi maike de raw materials ase laumi singda thahan na ba thabak thoram yat pa haukre loinana Fisheries Department raw materials sing ase Matik Saba Mamalda Laigani Fongdoki Akoina hojik fish feed mill ama asida established tawgani fish feed mill gi hana akoina macha ama 170 kg per hour gi capacity gi ama nahan tender tawba matungda tender di successful uire akoina supply order pigre adu piraga hojik di tha ani gi manungda moina asida established moi gi machinery kari karang puraga asida established tawgadabni akoi gi sana kethel gi office ta fishery gi do aduda moi gi building shanana bagi su asigi working shed kari karang gi Manipur Police Housing Corporation da su akoina work order pigre moine su thabak haugre the work is already going on adu su thani manunda loini so it means by March we will be in a position to start our fish feed mill akoina ngasigi mifamada Mari Lainana Agriculture Department ki Director PS Rajendran Fongdoki bada state asigi yamlab senfam ama polutari amadi nga machinjak laibada changli masida sunatana state asida Ayamba labu kaya lorok panthalur ka thataruk hena sizinapam khangdana aremad taadun leire phiba masta Chief Minister Nongthum Biren gi miyang makada state asigi labuk sing chai pumba sanganba loinana lomi singi income double the hand kan na pandam da mission motto ina ising fangba mafam singda progressive farmers singi kuthang the Agriculture Department na lomi singda chuzak hangam nung hawai sagol hawai than na thaurang paikat pa haukre lainga na paikaliba akan na thaurang singa sigi manung channa laumi singda subsidized rate maru marang fangan gani loinana akanaba dealer kaya department ka pau fauno duna maru marang sing ase laumi singda fangan ba haibu wafam asida yanaba laire laumi singna puthok liba pothok sing yon bagi awaba kari lairoi buyback policy laigani haina director sina makata na fongdoki
बाइबिक पॉलिसी तौगदोरिने अदुना योनफम लेतबगी अवाबदु मदु थेंगनबदु कोकनी हानादि अखोय ओनली चुजाक खरीफ हाइना अखोयना रेनी सीजन खक्ता थारमी अदु हुजिक्ति रबी हाइना अखोयना विंटर सीजन दसु थाबाय वेराइटी लेरे मरु ओइना अखोयना थांगदु वेराइटी सी SQPM1 and 5 याम सानरिसे हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज हाइबने प्रोटीन याम वांगने यावबदु वेराइटी नि अदु मसिदि थ्रू आउट द ईयर थाबाय वेराइटी होरबा अदु हाइबा वेराइटी अनि सी अखोयगी डीलर सिंग द अखोय फंगनबा आई हाइजखरे अदु सिदैदा मयाम थाबिगदबसिदा अमतंग सेंगदुक तोनिंगबसि आइना अखोयना लोइनमक मरुसि फी पीबा अखोयना ngam डिपार्टमेंट की कोई सब्सिडी पीबने अखोयना पीरिसे सि थाबेरे कांदा हंदक सही सिदिगे अखोय एरिया असेसमेंट सि मरुना अखोय डीओ सिंग यावबिरे याम थुना अखोय डीओ सिंग की खुथांगदा एरिया सि डीओ सिंग नसु आइडेंटिफाई तौबिरो क्राई क्राइदा मसिगी पोटेंशियल सि लेगे क्राई क्राइदा होबो ngamdi एरिया सु ngamni हाबसि वर्कआउट तोमिनरसि मणिपुर अफब रेजिडेंशियल स्कूल मतिक चान लेरबदि स्टेट असि मियाम अतोप स्टेट चतुन मही तंबदा चतलिबि यामलब सेंफम सिंह कन ngमगनि हाना फाइनेंस की थौसु पूरिब डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर युमनाम जॉय कुमार फोंदोक्रे वाफम सिंह असि मणिपुर यूनिवर्सिटी ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन गी फ्रेशर्स मीट कम गेट टुगेदर दा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर फोंदोकिबने थरमदो एक्सप्लोर द ट्रेजर्स ऑफ पैशन इन यू हैव अ थीम दा जिंगमेरोंग द लेबा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ता पांगथोकी तोंगान तोंगान बा ट्राइबल फुरुप सिंगी नाट की जगो इसे क्या गलोइना ना पांगथोक की थौरम मदुदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मखा ताना फोंदोखिबदा मियोबे की पुंसीदा मही तंबाई बसी लोइब नाइदे मरमदुना माहिरो इसिंगना माइ पाकप मियोय अमा ओइब ngamnaraba मही तमनिंgai मतमदा कन्न होनबाई बसी तंगाई फदे हना फोंदोखि We are different from the others because we are capable of thinking, capable of deciding what is good and what is bad. We are capable of introspection. These are the things which we must remember and which we must take advantage of. Man is a social animal and a man cannot survive on his or her own. Urging you people to follow what your passion dictates. As I said, man is a social animal. You can't blindly follow your passion. You have to introspect, you have to decide how following that will affect other, your society, your surrounding, your home. These are the important things. थौरमद सरुक याखिबा PHC मिनिस्टर लोसिडी खोन हाई अखोय खुदिमंग अमतोयना पुना हिंगमिनबा मदि अमतोयना साउखत मिनबा हाइबसी यामना मरुओय तोंगान तोंगान फुरुप कया पुन खुंदा मिनर बिलमदम असि हेन फजबा मदि चाखत मफम ओइनर बखोनबदा माहिरो सिंगी सु चावरो थौदांग लै खुनायसदा मी अमोयना हिंगलबदि खुनायसि की याइफनर नब करिगुम अफाब थबक खरदि पांगथोकनर बखोना गदबनि अमसुंग मतमगी ममल खंगना थबक कुदिमक मतम चाना पांगथोकनर बखोनबा तंगाई फदे हाबा वफम सिंग फोंदोकी We cannot live alone as tribal students. Yes, we have to live as tribal students. Yet, we have to live with all other communities also. That's very important. Now, as a tribal university, as students, we know that you have something good. You have your culture, you have your rights. That we have to honor. Yet, the most important thing is that we have to extend our right, our culture to our people here so that we live together. मी हालुबगी मराल जेल दा फादोक तादुना लेब नुपा अमा जेल मनुंगदा महाकन लेब काद सीदुना लेरम लेखेदरबा फादोकदो सगोलबन नेप्रा मेंजोदगी लाइश्रम शांति कुमार सिंह चही यांखै मरिया पोकपा लेखेदरबा गौरव सिंह ने इम्पैक्ट न्यूज ने पंगु पाउल शांति कुमार से ngasayuk जेल की मा की कादुदा सीदुना लेरमबा थेंगनरखिबने हारी लेखेदरबगी हक्सांग रिम्स द पोस्टमार्टम लोरब मतुंग इमुंग मनुंगी मियोय सिंह सिनखरै लेखेदरब शांति कुमार कुमजा लिसिंग अनि तरामाथोइदा मी हालुबगी थौदोक अमदा मराल लैरे हाइदुना जेल फादोक ओइना लेरखिबने कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लेबा वाखोंग कैथेलदा हौजिक नुमिदांग मै चाकपद युम दुकान गा पुन बा अनि अमगा लोइना दुकान अमा मैना तुमना चाखरे वाखोंग पुलिस तकी फंग पाव अमगी मतुंगिना मयदु करीदकी हौरखिन बनो हाइबदो हौजि फाबगी ओइना खंग ngamdre मै चाकपगी पाव हे फंगबगा कक्सिंग अमसुंग सुगुनुदा लैरिबा फायर टेंडर अममम लाक्तुना मै साकपदु कनखियारी मैना चाखरबा युम अमदी दुकान सिंग अदुदी थोंजाउदगी खुंद्राकपम बसंतगी टीवी योनबा दुकान अमा वाखोंग बाजारदगी लाइश्रम ग्रोसरी दुकान गा लोइनबा
yum ama loinana waikong bazar da leba sanasam iwom chagi thong thau yonba dukan amani mai jakpa duda lanthum kaya yam namang takhar bagi haiba du hojik maki wenadi khangba ngamdri Kwagatel bazar da leba Kwagatel Junior High School ki office room manungda masakhangda miyo sina thongnau hogai tuna maroi bache sang kya mai thaduk tuna mangan takal lambaga loinana computer room gi sosu phakaina na ba honaram lei Hirabasi ki matang nga si school asigi oza sing amadi school asigi akoibida lairiba club sing miyo singna phongdorak pada school asida tholiba thawdoga se hana kesina ahan banate mamangda su school asigi pot sai huran ba made thugaira magi thawdok kya thokre maramasina ngarang numidang gi thawdoga sigi matangda senab miyo sing marilena singna faduna logyo bicharak pbu amade school asibu sangnana nabagi namakta sakwidar ama happy wa wafam thamnarakhi Thawdokasig matangda Singjamai Police Station dasu school authority ki maikay dagi complain na mathangat ki lai rehari. Matanga soida break him lawsage break him matungda mai apartment kan nagi pandamda Salai Holdings na Czech Republic ki hydel turbine sing lai to na Manipur ki tongan baturela madi chel sing da mai puthong na bahona bagi pau amade Manipur amasung malem ki tongan ba I pau sing pudu na lakchage impact news bu migeng ta du na lebiu break him matungda mayambo mun taram nokchare loinana bulletin sigi makhata ba pau sing miam da pijari Manipur da leriba mai apartment kan nabgi pandam da Manipur ki maming leraba private company limited Salai Holdings na Czech Republic ki company Mabel da ki hydel turbine sing leiduna Manipur ki tongan ba turela madi ichel sing ni mai puthok tori hiramasi matang da report ma Manipur ki 5 sector da achauba khudol ama oina Manipur ki maming lerba private company Salai Holdings Private Limited na Czech Republic ki company Mabel AS na manufacture tauba hydel turbine sing season aduna Manipur ki turel amadi ichel sing dagi mai puthok kadawri Imphal Turel gi sangmai mapada pilot project ama taunub gi damak tasu Manipur government na clearance pidun leire tamasi dagi chantharak pa ising dagi project asina mai megawatt ama dasmik manga puthok na ba pandam thamlei Czech company Mabel gi co-founder Jan Sip na company asigi prakta leiba site amada impact news da phongdorak pada Elb Turel da cheliba project asidagi segmai da sagadoriba project asidana saruk tare natraga nipan gi chang da mamal hanthagani loinana plan asi automatic oibata natana mi ama khaktana su chalaiba ngamgani Our power station in Manipur will keep practically the same output, around 1.5 megawatt per unit, but the diameter turbine will be only 1.3, 1.4 meters, and here is 4.5. That means that if you have, for example, a big head, we can offer a smaller diameter, and turbine weight is low, and the price is also low. Manipur da cheliba turela madi ichel sing da technology asi season aduna achauba dam sadana mai puthokpa yaba mafam chahum lom laigani salaina Manipur lenga ka khusam naduna PPP model la yam drabada mafam chani romda mai puthokna bahonagani haina Salai Holdings Private Limited ki chairman Narengmam Samarjitna prakta paumi sing da phongdokhi pilot project ki damak technical parameters sing kari oikadagi haina su Manipur lenga na Salai Holdings da khanga lakhre hairi अथुब मतमदा माबेलगी अखोगी मरी लेनबा अखोगी ऑफिशियल सिंग मा कौरगा मोय कौरगा पुन्ना अखोई पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन अमा मागी टेक्निकल फीचर्सिंग अमरी कमर्शियल फीचर्सिंग दो मधु अखोई पीगे हैना अखोई लेक्चरी मधुगी मतमदुदा मागी आउटकम्स मागी कैम लाकनी अखोगी मागी इनपुट न कयानो मागी आउटपुट कयानो हाइबसे ईयरली अमदी मसिगी अखोगी मंथली कमाई लाकदगे पीपल सिंग द कराई बुक द मधु कुदुम चाहन गदगे हाइबसे कोई चाप चाना थमजरगे हैना कोई लेक्चर
प्राक्तगी किलोमीटर यांखैरोम चलगा बेनोसोवेदा लेबा मैवल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दसु सलाई होल्डिंग्स के चेयरमैन न लुचिंगबा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम न यंगसिन खी प्रोजेक्ट असिगी दमक मशीनरी पार्ट खक्तदा सलाई होल्डिंग्स ना यूरो लाख तरा निथो लिसिंग हुंफु हाइबदी लुपा करो तरा ग लाख कुन खर्चा तौगदौरी मसिगी दमक चेक रिपब्लिक की ख्वाइदगी चावबा कमर्शियल बैंक अमा ओरिबा CSOB ना यामना अहोंग इंटरेस्ट दा फंडिंग तौगदौरी ब्यूरो रिपोर्ट इम्पैक्ट न्यूज PSCD Thawal Division की मखादा खांगबोक्ता सारिबा फेज 2 वाटर सप्लाई स्कीम की मखादा खुंगंग तो युमथोंग खरदा अफबा थंगनरबा इसिंग पीदना स्कीम की मखादा इसिंग फंगबा कंज्यूमर चामरी कुंथरा रोम सुखरे नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम की मखादा चलाई वाटर सप्लाई स्कीम मदो विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी खांगबो फेज 2 वाटर सप्लाई स्कीम ना कुपना सेमबदगी युमथोंग अयामबदा इसिंग पीबा ngamlakpani hari कमिटी अदुना युमथोंग खुदिंगदा इसिंग पीनरनब पादम थमलबसो अवार्ड पक्या लैबन ngasi फाबु युमथोंग खुदिंगदा इसिंग पीबा ngamdana लैरी हाबु वफम लैरी अनोबा युमथोंग खराद इसिंग पीबा ngamखिबा अदुसो खांगबुकी एमएलए ना पाइफम इसिंग पीबा चंगबा पोलम क्या मतेंग पांगलकपदगी ngamखिबने पालिबलेंगा की मरी लेनबा सिंग ना अथु मतमदा स्कीम अदु मियेंग संगबिदुना हेन फब मोंगदा इसिंग सप्लाई सिस्टम लेहनरनबा मियेंग थमलकली सेनापति डिस्ट्रिक्ट की डिप्टी कमिश्नर एस सोमरजीत मसा याउना डिस्ट्रिक्ट असि डिपार्टमेंट तरातरु की ऑफिशियल के आगलोइना कांगजांगदगी खोंगना पुंग मरी सिंगथक्ता काखतुना लेबा सखा खुलदा सेनापति डिस्ट्रिक्ट की ओइना चाहिए असिगी अरोइबा गो टू विलेज मिशन की थौरम पांगथोकरे ngarang पांगथोक की थौरम दुदा सखा अमदि मसिगी अकोइबा ताब खुल सिंगदगी लाख खुंजा सिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिशियल सिंग हकथेंगना उनदुना मखोइगी अवादा पाक्या वाकत क्या थांगकत की लोइना खुद की ओइना लोइसन याबा वाकत सिंग अदु लोइसन की पांगथोकिबा मिशन अदु मरी लेना सेनापति डिस्ट्रिक्ट की DCS सोमरजित हाई अनौबलेंगा एक्शन हाउदोकिबा गो टू विलेज मिशन से सेनापति डिस्ट्रिक्ट की अरोइबो ओइना सखा खुल से पांगथोकपनि हारी यामना रिमोट ओइबा विलेज स्टेज दा अखोइना गो टू विलेज प्रोग्राम से अखोगी लास्ट विलेज हाइतारे सेनापति की लास्ट विलेज अदुगा मसिदा अखोगी अरोइबा गो टू विलेज प्रोग्राम से पांगथोगा मसाइगे अखोगी सरकार ना एडमिनिस्ट्रेशन ना यौबा ngamdriba यामना यौबदा वाव मफमदुदा गो टू विलेज ना यौरकपा हाइबसे अखोगी गो टू विलेज प्रोग्राम से यामना माइ पागले हाइना उत्पनि अमरमदा खुंजा सिंह माइकेरी DC मसा याउना लाक्तुना खुलसी की लेंगा की म्यू सिंह लाकपीबा से नंबरम ओदुना अपेन फोंदोरा केलोना मिशन असिना नान मखै ममिंग फाबु तादरबे स्कीम सिंह कानब क्या फंग ngamle फोंदोरा की लोनना मखा तानसु थौरमसे सांग नायना पांगथोकपिनरबा मदे खुलसी लेरिबा अवारा पा क्या सिंह से मिजेंग चंगबिनरबा अपील तौनी रखी aina haini du khoi na khoji medical health center aduga krino lambi transportation aduga isingi ko aduga khoi yimsu lai ni noisu khanamni khoi khoni hera community su laide ko holsu laitren sisters adu mi amadum lami naiba adu khoi naba khobab su yam problem for laibni khoi adu lambi su laideba unseason adum mi naba khobab already mi na pure jaba hospital yaudri lambi de maumsu yam laibni khoi हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ता लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फंख्रब गुरु तोचम अंगोसना निंगसिंग मना सही असिगे ओइना वायोलिन की गुरु मोइरांगथेम कुमार पीरगन हेरी अवार्ड से थासी कुंदा MDU द पांगथोकदा बथौरम मदा लानथोकनी हैना चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर कैसाम थोंग की चेरोल मदा खंगलकली लिलोंगदगी मखल खुदिंगमकी मयाई काबा निसा खुदिंगमक थिंगमदा सब सब दायित्व लौरिबा ऑल लिलोंग एंटी ड्रग एसोसिएशन ALADA बु जिसानूर हाइबा फेसबुक फेक अकाउंट अमदगी युमफम याउदबा मराल क्या सिदना मीडिया की खुथांग लान ओनरनबा मदे मिंगचत थियनरनबा होनरे हाना ALADA की पब्लिसिटी सेक्रेटरी लियाकत अली न फोंदोरकली ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba pawgi mifam amada mahakna makhatana hai lilong asi maya ikaba nisagi makol oire habada haiman ma thokloi haina hainarambane adubo haukiba chai kumjal singani 13 ki August 3 dagi
All Lilong Anti-Drug Association asi semduna association asina nisagi polam sing tingbagi kongjang sangsil lakbargi sing thaba yaba mongda sada Maniputara gi chang ting ngamle adubu ngarang asi Jisa Nur hariba Facebook fake account amadagi LADA bu mingchat thiba yaba yumpam yaudaba maral kya siduna media gi kuthang de lan on na ba made mingchat thia na ba hona rakibane hiram asigi matang da Lilong police station de FIR chankre loinana Thawal PS Samsung cyber crime unit ta report tawkre athu matam da status de lairiba law enforcing agencies sing amasung lenga ki maikir ki chapchaba mieng sangbiduna law gi oina lokhotpam thokpa action lokhot pi wai ba wapam thamlaki Miam ki cooperation da madu marik marana bu oina ba akoi ga ngasi alada gi member singa praja ga interaction tawri ba sida masde gap am leina na ba tawrok pa thong man ba nisa chaba yon ba singi khuling ba lamdam am oina na ba gi thawrang abra hai ba si akoi puning da sing na da ba ngamte Mana hari wafam sing do alada da akoi ira lerm ba taradi akoi miang wi damak ta thabuk tawda matik chaja rabani akoi miam amang da surrender tawjagani kariguma mangna mafam matam madugi praman evidence puchokpang am da bataragadi hariba jichanur hariba magi Facebook account asidagi miam parjada amu kali tension biriba alada da ngasi sibiriba maral singi matungina matik chawa excel lobio haiba apil simatang ni tawjaba Mafam sadana angang singi sanabung oriba hata Hafiz ground kaithel sagan hana thaurang lakpa awang thakta yaning de hana Imphal East ki lekai mapan gi apun ba apex body social development coordinating committee SDCC Imphal East na fongdorokli nakalamram da committee sigi sarukama oriba minuthong hata social welfare union MHSW gi volunteer singna wakaf vote loisang akayatoi tho alami masung hostel gi numbi pacha singda Nataba wahi sijinar mihana maitai pangal lup kharana phongdorokpa yaningde masigi khudong chaba khakta yeng masagi khudong chaba khakta yengbaki matagum yunana sida aran thangjinduna miyamda lan honana bhonarakpa laibak thibani hana yunana sig advisor Akhtar Hussain na phongdokrei ngasi hata da pangtok paumi singa unaba mad Akhtar Hussain na tha sigi taramari da yunana sig volunteer singa kaithel sagan hariba se wakaf won ayab pi kiba leibra haina hangkiba lei masigi ona taina bada loisang akaya toi thola mi ha wafam masi yumpham yaudabane masing missing yamna tabana lam leitaba maram khaktan natana maitai pangan girls hostel ga thangnana leiriba piklaba lampak masa sibu kaithel onthokani hana laurak pa khongthang yaningde miyam gi mayokta namphuda kaithel sanar ba honarak labdi kaithel asibu sanar ba insiliba singna aphapata gi daita pugada binhana magna phongdoraki Manipur government na MSDP ki plan makhada lupa crore manga changna ima market nama Muslim singi market nama sahane na nahalai ko chief minister unurup kanda hayo e adu di krai di yar de ne ko jo chief minister ga di sengdong na de ko lai ko na masit tawra sin lai ringai sida ikhang khangong dana hojik hairiba plan ji tawra ne dana tawra ko de di haukiba sawon sin thangjen mi sida ai naharon kharana chalaga noi wo phobor na thousand na tawribra kholibra na chumna hangubani moi khana chaina sunate hangubu da makoi na da madugi chance ma lawraga ha wo phobor to thugai rame kholambe ari girl hostel da adu tawrame asi tawrame haina nataba wa oidaba ngatang ngangchelaga ai busu badnam tawbiba Thauramadu sarug yakhiba SDCC Imphal East ki convener N Megachandrana Prime Minister Jan Vikas Karyakaran project makhada minority maitai pangal singna singoi ba ima kaithel sanar da balengang na khongthang lor pathagale khongthang ase mafam saba ba yeng la sabiyo mi khungna leibata natana angang singi sanabung oriba hata habis ki mafam asidadi sabi ge nwana phongdoraki loinana Buddha Chandra Maharaj ki matamda ki khundarak la hata habis ki miyambu maitai pangal sing dabni hana lup kharana thamlak pa yaning de manglang chatagi laikai thangnana laiminari ba furup masal gi marakta nungsi chanana lainarak pa mari thadanna ba kanagum mamata sinbi ge hana magna phongdoki Maitai Vangalis in our singing the Makta, trying to the Imagi Weba, Kaitelamas Haganina, Gamena local Eva statements, Zoe to Kimatic Tagache. Adubu, Coordinating Committee, Mike de Equina Hyzening, but the high area see Mafam Saba Madahana,
हाना सडनली हेक्ट लेपी दबिदा अकोइबगी फिवम येंगबिरगा लेपिननबा हाइबसी अखोइगी कमिटी सिगी माइकैदगी हाइजरी लोइना सिटीजन्स क्लब की माइकैदगी हाइजरी Saukat Minasi Volero Finance Haina Kubu Microfinance Farm Mangasi Brahmapur Lal Jilakpa Imphal Easta actor amadi politician R.K. Somanendro Kaikuna Hangdokre Thormatuda Pharmacy calendar so Lakudra Lok Sabha Mikal Mire Poigadr Kaikuna Fonki Thormatuda Pharmacy proprietor Ningoma Malana Fondro Kibada Pharmacina like I don't light the light abana Sel Matok Tarak Matamda Lol Peter Dunamadi arrive among the single handuna punna sakhot minan naba pandam da microfinance se hangdok pani hari pharmacy na personal loan utensil loan na chingba kya su piri Manipur ngasi sugumba finance mayam ama topit tana sugumba parja Manipur leiba parja gi awaba mayam da khaji khaji to mating pangnaba akoina honaraga asi lamdam mayam da sumaina sum mayam na honor minar pachita sin akoi diam nungai jai अगर मनपुर लेटला मैम तसेंग सुगुमोइना पिक्रब एमाउंट मैम मतंग पांगा सुहायना सुम हिंगमिनबगी लंबी अमम जंजिलकपसे आम थाब फोंदोकचरी अदो अहिंग तुंगदा आम याइफबा हेन चखोटपा होइगी फाइनेंस एजेंसी ओजिसनो हाय मैम दा रिक्वेस्ट The Cultural Forum Manipur na thokpa chirol amada forum asinasin chaleb thasi ki kunma thoida Manipur Hindi Parishad Hall da hawam saitapati na iba saireng lairik mainu bara nungsi sairol amasung Dr. Sujata Huidrom na iba naina waring lairik Alienation in Arthur Miller's Plays form bagi thorum pangthok lagani hena khangalakli Signing School in Falgi Nifutaruk Suba Annual Day Celebration 2018 ki thorum school ki auditorium hall da pangthokre thorum da 57 Mountain Division ki deputy ZOC Brigadier K Soma Shankar SM na chief guest witness gyaki school ki principal na chahi yoba report piba school ki mairo sing na makal mathel kya entertainment program sing lan thokpana thorum ki mapung oi besaktam oiki Headquarter IGR South ki biyang makada Assam Rifles Sajik Battalion na Churachandpur district ki Tuitam Khongkai Khulda lemnalaing wi camp ma pangthokre camp aduda battalion adugi regimental medicinal officer ama yauna medical staff marina Tuitam amsung naknaba khul singdagi lakpa kunja sani kunmanga da layeng kiloina hidak langthak singsu yenthoki hari Hausi sanabagi pauda Thailand ki Chiang Mai da handata pangthok ki batara suwo World Bodybuilding and Physical Sports Championship 2018 da kilogram humputra manga makhagi kanglupta Junior Mr World ki title lorokraba Radiant Fitness ki brand ambassadors wariba Laitantem Dinesh ngasi Radiant Group na taram no okre taram no okpagi thormado Palace Compound leba Radiant Fitness ki building the pangthoki Taram na okpagi thormado da Radiant Group ki managing director Nepram Romeo All Manipur Bodybuilding Association Ambagi president and Ratannamasung championship aduda team coach oina sarugyaki ba Ambagi joint secretary and Kishan susarugyaki Panbaya badile tantem Dinesh Mamang dasu Mongolia da Junior Mr World 2017-18 na goal Laura Karba Miyoi oibata natana Junior Mr Asia 2017 da silver medal da chingba tongan ba championship kya da title kya Laura Karba bodybuilder ni Mi amabu phaurak laba matungda oktona pungning thaugatpagi mahutta Makhongdagi hauduna sembada mating pangbagi hainabi ama miyam humna thamina se hana CAF and PD Minister Karam Samna phongdokre wafamasing ase hairangoi thong maibam lekai da SVC ground da club asina sinona tha ase tarama thoidi ki tara taret fawba Thailand gi Chiang Mai da pangthokiba 10th World Bodybuilding and Physical Sports Championship 2018 da 75 kg Mathaki Kanglupta gold medal lorkraba thokchom Gyanendra okpagi thorma mada maknu phongdoki bane mana makhatana hai afaba mi amabu miyamna oktuna pung thogot pase afaba khongthang amane adubu hena phabade miyamobu afaba mi ama oirangna makhongdagi sembi bani haina phongdoki koina Manipur si apikpa state oiba aduga Prithvi miyamna sak khangde gaina hujiki khanbiru world da we haru suje any level da scientist da oiro adagi sana ko da to oiro
ꯑꯗꯩ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯀꯤ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯧꯖꯔꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯅꯤꯁꯥ ꯇꯤꯡꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯥꯅ ꯈꯟꯖꯔꯒ ꯃꯁꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯨꯅ ꯄꯨꯈꯠꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯤꯝ 158ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯛꯀꯤ ꯖꯤꯝꯗ ꯃꯤ 100ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯛꯑꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯈꯜꯂꯛꯑꯅꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13ꯗꯒꯤ 18 ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯆꯦꯡꯃꯥꯏꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ 10th World Bodybuilding and Physical Sports Championship 2018ꯗ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ 75 kg ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯇ ꯒꯣꯜ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯩꯇꯥꯟꯊꯦꯝ ꯗꯤꯅꯦꯁ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯣꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯔꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ एयरपोर्ट तरामना ओख्रे चैंपियनशिप असगी नुपी कांगलुप्ता 55 kg अबव ब्रोंज मेडल लौरख्रबा W जमुनासु एसोसिएशन सिना तरामना ओखी December 13 फाउब सिंगापुर पांथोखिबा 39 सुबा वर्ल्ड पैनकेक सलाद चैंपियनशिप 2018 दा इंडिया बु महुत सिंधु न सरुक याखिबा गंदा आर्टिस्टिक डबल्स द ब्रोंज मेडल लौरखिबा हुइद्रोम बिशन मैते यमदे थौनाउजम जॉनसन मैते बुंगस इंफाल एयरपोर्ट इमनुंगी मियोइ सिंग अमदे पैनकेक सलाद एसोसिएशन ऑफ मणिपुर मसोंग इंफाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पैनकेक सलाद एसोसिएशन ना तराम ओखरे Broken the most full contact elbow strike in 1 minute Yambem Gobina Guinness World Record Anoba record Tamangam Kibada Kickboxing Association of Manipur Chero Lamada Nungai Befongdorakli Bhubaneswar the Pangto Kadoriba Humpumari Suba National School Rugby Championship Saru Yakadaba Manipur ki rugby team yoba motivational interaction program mangasi Kaithel Manbidaleba 6 Assam Rifles headquarter ki Donacharya Hall the Pangtokre Manipur rugby team aduda under 19 under 17 amadi under 14 ki nupi amadi nupa macha kuntra taruk na sarugyari thaurumaduda battalion sigi officiating commandant Lieutenant Colonel Kus Keshap na pungning thogat pawai kya phongdok laduna t-shirt cape rugby ball amadi atai equipment kya sanaro ising de yenthoki VM Singh Trophy की मापन सुबह अम्फा Senior Women's Football League Manipur Police Sports Club na winner oy bangam kray ngasi Indian Women's League pre-qualifying round की दमकता Kumalampak Artificial Turf Ground sana की बल league से double leg की तरामथोई सुबह match ta ESU Palace Compound na YWC Langtabalu Panjal ani amada maiti piba ngamki match sida mai pakraba ESU Palace Compound की sanaroi W Ranjibala amadi N Priyanka adina match asigi taramari amasung kontramari suba minute singda panjal amamam chankiba loinana maithi auraba YWC Langtabal gi amatangaraba panjal aduna S Linda Komna match ki humpmato isuba minute chanki match asida ESU Palace Compound gi sanaroi I Premissory na player of the match taki sathaki ba BM Singh Trophy ki ngasi sana ki baroi ba match aduda match ki observer sing matam chana lakta badagi match asida mayok nari ba team animang match asi sana da ba yade haina sana ki ba match aduda Manipur Police Sports Club amadi kripsa naurim thong anina sana ki bada apiba matam da panjal amata chanaba ngamdana match asi draw oi ki ba galona na match asi ge player of the match ki manasu pi ki dei All India Football Federation की मियंग मखादा All Manipur Football Federation सिंधुना चथकिबा Indian Women's League की pre-qualifying round सदा टीम मरीना double leg bashes ता सरुग्याकी Nehru Yuba Kendra Chandel amade Social Development Youth Club More ani na sinduna hoki batang tara humdoi ki chatarkiba block level sports program nga solution kray More Eastern Science School gi lampak pangto ki solution gi thorama da More gi ADC yauna tongan tongan miyo ising amasung mahiro ising na saruk yaki More block ki manung laiba school tara manga gi sanaro ising na saruk yaduna chatarkiba program asigi ngasi solution bagi numera sida
MSYC amadi DMFC gi football match ama sanaki maduda MSYC na DMFC bu panjil manga anida maithiba piduna winner oiki. Humpumari Suba State Veteran Badminton Championship ngasilotion kray Manipur Badminton Association mi makada tha sig tara taruk gi DM College campus ta leba association sig indoor stadium da pangthor kiba championship aski ngasilotion mi achama thorama da Manipur gi deputy chief minister Y Joy Kumar amadi education minister TS Radhi Shyam galoina association sig masak nai mi kyana saruk yaki Satharakiba championship asigi ngasi aroiba numita sanakiba chai nifumanga mathaki men's doubles ki final da H Jugina madi P Bilas ani ki jurana W Amusara amasung Y Bale ani ki jurabu maithi ba pi kiba loirana sai nifu mathaki singles ki finals na Krishna Kumar Basantapu maithi ba pi ki championship asigi chai nifumanga mathaki men's singles final da Ojit na imo sab maithi ba pi bangam kiba loinan chai yankai mathaki men's singles tana Amusana na Zadu Manibu maithi ba pi bangam ki Sathakiba veteran badminton championship asigi sai yankai mathaki men's doubles ta Bijan amadi Somen ani ki jurana Jadu Mani amadi Ranbir ani ki jurabu maithi ba pi ki Manipur Badminton Association ki miyang makada chathakiba veteran championship asida Manipur ki tongan ba mafam sing ki lakpa sanaroi kiana athoi ahen tanaki Matang sa bulletin say tension jadring mga headlines mo na tamjari. Minority Rights Day ki thoram pangthokre maitay pangal gidamak han ba face ko na lilong dulpa kon mari la kontra changna nupi ke thela ma saragan hana chief minister biren lauthokre. Laktatur में लोकसभा में खलग मरी रहने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदी बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह इम्फाल लाख लगा वोट खोम गदौरी है ना चीफ मिनिस्टर हाईरी कुमजा लिसिंग अनि तरामापन पांथोकदरबा एमपी इलेक्शन दा आउटर गी मेरेप खनबदा पार्लियामेंट स्टेटस गी हिरम खुदमक याई फगदबा वांगांग ngamba matik chaba mating lebam yut khansi hena MCOP na apil tarukli Fisheries Department of Fish Mill ani sagadori ahan boy na pung na fish feet kilogram chamu humputara puthokon ngamba fish mill lama lampel sana kai thena saba ho rehna additional chief secretary fisheries MS Khan fongdokre Namasung may award pa menkat na pandam da Salai Holdings na Czech Republic ta ki Hydel Turbine sing layduna Manipur ki tungan baturela madi chel sing na may puthok ka